Shubor nakaslem jong unongsan hima. MDC kalaban mau prem uba Ricky Shulai hende kasingi ulalit banyak kendo uba Preston Tensong ban penpau ya ke jingbam ya hap halor ka jingbam itu ka ministry jong ka sarkar pedeng ki ADC ki bahap ha ka jakasor habakran baki nong thok khobor hadian ka jinga kendo ya uba Preston uba Ricky Shulai ulong ba ka jingmi jong u shakmat pan kerpat ya ka sarkar banyak kren bat ka sarkar pedeng kalong ba omna ka benta ka skim MDC Henry halor ka nong rem banyada ya ka kendo ka siap badia kabor jangkish nong kitau ula benrap da kabaong baka KHADC kapet bat sensyar omtang ya kinong kendong Henry ki jaka sorru kumju ulaong bahaki jaka ki bahap hapo ka district council kimdan ni ki ward commissioner ni ki panchayat Henry lapet da ki MDC ulaong ru bahak kapor bala pelat ya ka scheme digital bat ki platform badon ka geotag kum ka PFMS ki ADC kimpau ha kini ki portal kababu jing e banyo scheme Shu ulayathu bawat lada kumta ke sarkar jilla kalarai banpha ya kapisa 15 Finance Commission syaki jakasor lingba ki MDC klem da penbechwa ya ka jing itu ya ki ADC kani kamde satya ka jing dawa politik Henry ka de ka jing dawa ban burom ya ka hoktan rai bat banyada ya ka rukom sensyar kerpang jongki pad riulom Meghalaya Palawan gangster committee menen menkendu I je jing syang lai don nang jing kendu apa bat council kharui biji menen di Cleo Conventionnya tengah rementasi kumu independent MDC ngelawan persekusi di beri tengah merui bah hab apa kaban ya ketika 15 finance ka bangi Asian Jing namun tak allotment juga scheme di ketika bentak ka bangal aris haka session ka belale kadai halor ka neka jingbom itu neka bam syam baka portal limbakan dengan geotagging bagi orang mentah bukan bat yang ibu ka dis council ku ka IDC bukan itu teh apa pun sin mentah ni baka scheme ni ka bawan khamtam juga 15 finance ni nei khamtam hasor long yo ka scheme kunga borok oi ka konsensi ngamyo scheme shu beri kala tangga lostun ka bahab rural ting ngamon than ya ka scheme ngne magari sikane ka jing ka question ru gomde halor ka scheme Henry ngaris halor ka ba ka ADC kumba kala kuburam ka constitution ka India kam itu ka portal ka bala mo wanra lingba ka Ministry of Finance ka bagi khot ka Public Financial Management Service de hakatu ka portal ya ka panchayat ru la itu lala banpat lingba tu portal itu municipal ru badi ki rural ru Henry ni pada hangnya bangimdan ka panchayat ngimdan ward member ngidon da ka schedule ka bangiyo ika jurisdiction ru ngilai tagi ka normal area yang ipat katu ka portal kam kem kin tikini umki MDC ngi shamjing banong banyo ika ka scheme 15 finance kam tam yang hason ti daka government of India kam itu yang ni tekan mentayu banginyo ika ka scheme ningkong shwa bangi job ika election MDC bangidi banyada ya ka kendo ka siap iriti rusur ka kai pateng ti hangne ngawan bang nidon kam chwa ka jing yada ba ka jing itu laga ministry khnang bang in sa simpat ban pediang ni ka scheme ke ba bot adin ka ba kongsan ka bawan kedu deputy CM taski ba Preston ba ilai ka jing mo kula ba isa sim ni ka meta tengah hangne ngala thoshai ban ngala ai ka jing ban school chei ba into ka ministry jangka finance khnang ba kini ki ADC ru kinrung lo kini ki portal te khnang bangi imdan kam bangi ni chim scheme la municipal henry ngin yo hi ning ba ka dis council kumba ka julong mansha filasuthu mansha ka scheme kaya ben kaya renti beri ka geotagging ka padan ka padrung gane ka public finance management service temut kane kadi menta ka transparency kalawan ra ka sarkar pedeng khnang ba kinyo ban pe yakini ki scheme ba ha ki pentri kam te ka ba Kamen syah perbangan orang MDC ru kapadan kumgane ka online service tinggi dang sup manually dang la pendon kam ndai kane ka issue ka bam ndi tang bamenta ka balado mun syah tinga kermen ba lingba I DCA in charge minister ba Preston insa sim khia ban keren ka ministry ban kermen pada kala itu ka portal yang ni lingba ajing intervene ba kalian jong I deputy CM kan long ki ka jing sultanat ngirungin longki bakul bersih mengin apply kata ka scheme Dinamita ka jingbet jingbiang ka
konstituensi. Kalau ngalai kan ka iya memorandum syai timut inang haban study meiru dari hang neka to syai ba hadu menta yang ngihi ki EDC di council kim itu dagade ke Garo Hills dagade ke Jentia Hills dagade ke Khasi Hills yang ngihi itu ke portal temut dapi wat dapi tab ni ka kerteng jungi ke skim ke portal kami aban bat begin ki area jungi ki bahap bosor hendai gini ki ba MDC bahap chopo rural area mereka kem beri ke portal ka itu ya ka rural area temut habangi imdan ya ka panchayat hang neng imdan ki ward member temut ni haban kerpat ke ministry ke bahkan itu ya ka discouncil habangi imdi kata ka mo ka department ka bangin ong no ba sim skim no langta ka department sim no langta midei ki ba sancari ala dia ingkat constitution negara India bat lingba ka schedule tingimlah ban pediang ban ong ba yang ingin penhap no ka kategori temut mentah kat ka pemerintah mun pedi bangi habal le municipal bodu municipal lodi authority ban pe yengi halor kita ki benta ki skim ni tengah ngong menekam ban kuslai ka skim je ka ba ke jing kuslai kalong ba beli ka EDC kenumla ban room hata ka portal ban beli kinum itu yengi tengah la thosha yang ni ngalapan clear dengan don ko copy ru bangalapan clear ngan ai chapi ki press lu kenang ba penyo ba kini ki points key points jogane dengan salit CM ru la syai bangan ai kene ka copy syai karang mairu inang bodin te rengkat lang in yatre na menta ka jing scam bat ka jing itu yang i kumki discouncil haba piso tu bangidon ka discouncil mengi sutunat mengi so scam kumki khasi beri nitip bakarang don ka darbasnong dang don hima dang don sim dang don kumta ter henry daba kim itu shu yang i ka peni ba mentoi kata ka jing don jungi kumki MDC hapo ki thansor lala banai don shu haba ki dang chudap jit ki pai ba yang i kumki MDC kumnong in la ban pediang bahkan ni skim pada kahaban lingba ka municipal kane kadiki belum serius tengah kerben ba ka government ka chim kia ya kane lingba ka ministry kanang ba ka portal kan yo ban itu no yangi beri ka shim jingi wadi ki officer ka council kade kita ka jing angnur ka jonga bat nga skuntarat ba council liyo ban yakran de nga kerben balangne CM chim kia la lor ka bangan sali ai kane ka Daga Sim kalau ngimpiang ya kena skim kaba day level 15 finance bat kaba mihaban sim lingbaka municipal put tekam mihab ngidi ki council kaba itu lingbaka constitution kami hab yang ngi bangin sim jaga skim lagoi ke department ngidi hi basen sari ladi tingi sudon kam ka sarkar India lingbaka ching kit khalang ka sarkar jom ka jala bahkan tip syati bagai itu teng ya si yo kimut ngiru sene niat kum kata ka sistem panchayat dengi hang ning idon ikidor basnong ikirang basnong de katrai kadiki ki ka communication gap lesi ning leyo ban kren ling baka government ni sala ban itu yangi berkan long ki ka jing mentoi badangi la itu yangi bangin sim kita ki skim run ringi aban randin kum gini ki benta dem itu hi ka council kam mentoi ka ni ka skim ru ni kem yang ni ban yo skim kum MDC ringi yang menyada ya gajat berdua kamdam ni ndo ka siap apa dei ni benta ka jongi